Annual Freshers Meet Hamren Waisong College along padopon. Dorsing ti suachor animati ronpi hempen barjo mat non puanta hem chelelede. National Morn Day Observation Committee pen patirpi ponsi ingding trainer cap arni ki arani katalondu. Kadam nelibirta life thanbang phi sami rini mailin timongpi asmonang ton pen birta arjuponikha. West Karbi Anglong Hamren Waisong College Annual Freshers Meet padopon. Patumi Hamren Waisong College along akimi lochar lioso mara tumaphan ke deng pon mate Freshers Meet talon pon. Nijang Karbi Anglong Hamren along ihum vetlo degree college ke do. Lasi anso se ke paprang don thekje phan matha ponsi. Waisong College Students Union Society atum chepa doksi mesen pen pachun ponlo. La pen than bang atumta RDP dunsi alira lon pen pachun pon theklo. Aprang pen non ke chelar piklo pusi birta ribdunlo. Kelun ke kan tame chepate pon pado. Fashion show Miss La pen Mr. Freshers tame bipon lo. Pining pen ke Karbi Anglong Mas Council MSC het singrong par kaning je pon mate kachuning ripon ke lapuson hello je nonakai ke competitive role pinak lasi un an pen class ke wang ver jia phansi chuning ripon. Labang so Freshers along kachitong dun alohi sarpo het singrong par MSC Socheng Constituency Pritom Rongpi Fishery Board Chairman Joy Sinkro VDC Chairman Hamren KSA Chunbang Sona Singh Terang Principal Waisong College Pen Chenglok Pinang Man Peng Ki Dotu Chitongdu Hamren Pen Bertalefa Perongke Hemprikson Kramsar Ripu Tereng Bukuching Rugrak Ti So Rong Amekar Dorsing Ti So Chor Anima Ti Ronpi Kedam Tang Ni Pai Crazy Arni Pen Damjui Non Puanta Hem Chilele Lasi Maduabang Pubang Pile Teglong Bangaling Sitame La contact number 91013-80938 along nang pachini igvek tapusi ahema soratung pen tuning report. Athema osota biheglang chulang chubom arta lang lasi nang phan itum asopi mirjerta nang chiria redlo lasi nang sopan chejin sora nang na hogle dodam sitame hem thikup an kewang se rakje phansi nang choning rilo putar hema sorpen tuning report padu. Wotat lang sopen bertelefa perongke Rajiv Hansir po. Dite bang dong kada mi la mirjer han lang hap na than ka pare nilita parna si barsa ke banai dam se dam ni bon sumat ke nilia chini dan de dal la ane than kan dam alang li dak hempen ke bar hut aning misen son tong ke dam ma te aning chi son aning chi the man nili handa lang suka oi la mirjer hana mek payang hayo ni apor lo ke dam lo sina than kang lan chot ni han pare bar ji ke ba lom no dak pen ke bare ini ben puli ke jadi ni tanam itu pen bo ira atu pacuri ira hem ta bang nang kudu la pen ni tun ta lang tu ki ta ki sa ta angke hem ta pen nang tu ta ka ti bong tu ri ta le ampara ke ni tu nge nang hu prong dam lo ku pia po da ya nang klem ti ma tu ni tu nang hu prong le da hem nang bong tu ri den mati mati ni tu nge ti ni de lu ti da mar nya bang ta da hem tiri si jok lang top tu thia tha ti ma tu di man ta ti jok le ke dam ni kan ta ni tu tin te ma ti dang la lang king lu et jat et tan ni bang dam di tu ni tu ni ni tu ta ti yak pen tu ta asu do ko un an den nang tu nang bor isi ni dam na dorsing piso la pen mirong ke kucing birokrat pisorong amasi ni ibang ke kedam tang tarik kri siarni ini hema sorban dong kadang itu si na thandekang nili thandekang ke lan nili kor pi dum kor pi he dum thandekang dong kadang di format oke dong kata lele hem tanang se lele da lo ni alam amang ko nili tumda chiri bom lo long di bon format kenon an pinyang anta long da Nijang Karbi Anglong arlo charchim prisek along National Morn Day Observation Committee pen patirpi ponsi ingdeng trainer cap arni ki arani katalon pon. Pini charchim prisek along National Morn Day Observation Committee atum che patirpi ponsi ingdeng trainer cap Karbi Anglong arat arni ki arni talon pon. National Morn Day Observation Committee amai phu babu timung pen che pahem phu pon amai along kachitong dun KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Recho Longsing Ronghang MP Horen Singh De 20 number by Thalangsu MLA Rupsing Teron Dipu MLA Bidya Singh Ingleng
Haroghat MLA Darsing Ronghang, KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Achor, Kachete Ronpi, Lapen EMs MACs pen Chenglok, Hampanga Som ke doan Lapen, Racharia Som ke doan atum Chetonglu. Kedamtang Surini Rapon in Kanpre Chiklo ni Paikre Troxy Arni, Karbi Lapen Dimasa Khayang Bong, Ron ke do joini, Charchim Prisegalong, Adayave Pinpen, Bang Plikebraisi, Karbi atum Aprandam Nanglo. Laso ahoni ke phonang ko gachoksi preni phaikre troxiarni ke arni ki kusi karbiang longarana tum hok ponlo lapen haso arni apran ki dam nanga tum aphan pining le thotta chiki mopon lapen mayelong CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning jepon bangso arni ki ke phonang mate adaya ve pinpen apran ke na tum aphan prap jin pen CBI inquiry pedopon popusi ning jepon KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning jepon ki non ke claim pon bom ki tangte asaya mo anta muning aning kanan ki pitang pon lapo posi ning jepon West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathari আজিৰ দিনটো কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদে শোক দিৱস হিচাপে জাতীয় শোক দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু ঘোষণা কৰাৰ আগতে আমি প্ৰতি বছৰে আজিৰ দিনটোত আমি শোক দিৱস পালন কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কি ভাতৃত্ববোধ সংঘাতে কক জাতিগত সংঘাতে কক বা সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতে কক সংঘাতেই সংঘাত লাগিলে দুই পক্ষৰ মানুহৰো যথেষ্ট ক্ষতি হয় আগুৱাই যোৱাৰ বিপৰীতে বহুত পিছলৈ গুচি যায় গতিকে আমি এই মঞ্চৰ পৰা সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটোৱে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমগ্ৰ ভাৰত সমগ্ৰ অসমত যে আমি শান্তি বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে এনেধৰণৰ সংঘাত হ'লে আগুৱাই যোৱাৰ বিপৰীতে পিছলৈ গুচি যায় গতিকে এনেধৰণৰ সংঘাত যাতে আৰু পুনৰাই নঘটে কাৰো মাজত কাৰো জাতিগত মাজত কাৰো বন্ধুত্বৰ মাজত কাৰো সাম্প্ৰদায়িক মাজত যাতে এনেধৰণৰ সংঘাত আৰু কোনো দিনে নালাগে লাগিলে এনেধৰণে আমি প্ৰতি বছৰে আমি এনেধৰণে পালন কৰিব লগা হৈ থাকে চাৰ্চিং ৰিসেক যিবিলাকৰ ইয়াত নিৰ্দোষী মানুহক অপৰাধে হত্যা কৰিছে উগ্ৰপন্থী হত্যা কৰিছে প্ৰতিবান মানুহক ইয়াত হত্যা কৰা হৈছে নৰহত্যা কৰা হৈছে আজি আহি 23 বছৰৰ ভৰি দিলে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আমি সদায় ইয়াত আহি তেওঁলোকৰ কাৰণে বিধি আত্মা যাতে শান্তি হয় তাৰ কাৰণে আমি সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ ইয়াত Pini Birta Bangke, Labang Sekang Tuan Poniklo, Laing Bomta, Birta Live.